Umunalaunay shout out kanikabsat tayo nga Austin Taguba ken Butirog Turogi. Salamat din kay Panang Tarabay. Pinapalabas, pinalagipan ni Manayon ni Gab, amasapol anasaya at latta ti ipagpakita na kadahidon ken Tamar. Tapno mayat latta ti panagpapagayam da, ken kanayon na matabagbagaan, may papan iti panagadal na, nang runa, taddan iti kolehyo. Naglabas pa iti bulan, dimteng ti aldaw a panaganak ni Linaya. Babae ti impas ngay na, itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Kalaleng! Narimwaran dya ading ko. Uwan, Tamar. Auntie Linaya, anya tinaganday ta ading ko? Malta. Ha? Malta? Uwan, Malta tinagan na. Gaputag balinto na turad, akas ka ni Malta. Ah, Juan, naturad ni Malta. Oray siya, kaya't ko tagbalin akas ka ni Malta. Kumusta ka, Linaya? Nasaya at mat, gunday. Kablaawan ka. Gaputan na kapagpasngay kan. Babae, timpasngay mo. Katamok, umalakan ka amaingal. May sa anaturad a babae. Ammom ka di tinagan ti anak ni Auntie Linaya, Ina? Malta. Ha? Malta? Uwan, gunday. Tahusto ti kunam. Agbalinto a naturad kan maingal a babae. Iso a panaganak iti Malta. Gaputakasta ni Malta. Naturad kan maingal. Nasaya at ti panagpuspuso na. Sige, tukaran nyo dagiti tambor. Agrambak tayo. Imbato ti tao, kulitaw. Nangala damat ititinguan na may nayon ama party. Iswaday ka, madamalat na ti panagpartida. Ay, wen bangsalan. Ay na, Naamwanda nagpasngay ni Linaya. Iso nga imayda, kat makipagragragsak damay. ay na, kulitaw. Naragsakan, tatamanin apo. Ay, uray siyak. Apok mo't Ay, apay si kalaay. ay, apo tayo, Wen! Ay! Madama ti panagrambak dagiti kakalugaran, Linaya. Kasladyak patyo na narambakan da ito ang panagpasngay mo. Kasta ti kinapatag ta iti sinamar, siyampa. Pudnot ako nam. Among kadi, immaduti na parte ading wan. Gaputa dadagiti imay, kat adamit ukod da ading wan. Kasta ka di? Agrarambak da di tarwar. Madama ti panagparte kan panagluto da. Maragsakan ako na, siyampa. Lagasat ti anak na. Gaputaado ti maragsakan, iti panlakay pasngay na. Wen, Linaya. Nagado ti tao di tarwar. Ditoy, dagiti ubing. Umay kayo ditoy, ubing. Adda dito iti baka na para kata kayo. Anak, tulungan nak amang iwaras iti makan para kadagiti ubing, ha? Wen, Ina, Tulungan kayon, Tamar. kunak man na tumulong ka nga agparte. Uray saan ka nun? Kunan ni Uncle Akir. Isudalat ta ka nun kada Uncle Kigas. Alangarutan, pag titinulungan tayo nga iwaras dagiti kanan ti ubing, tama nga no mabisindan, nalinglingot ka manayon. Ingka kumapay sukatan day ta kamiseta, ang mga no agsakit kay ti dayta. Wan guntay, nabanno ka katimulong ang nagparte. Ngam naragsa ka. Gabuta ka salamat din piyesta ti mapaspasama. Pudnot ako naman nayon, mangipakita, nga adda kada kayo, ti panagkakabsat, panagkaykaysa, kan panagtitin na rabay. Guntay, Oray ni Tamar, makitak ti ragsak na. Agkarasobli dita balay dalinaya.
Kanayon na amapan kita ang di ading na kano. Kasano, isun sa tinaginawan ni Linaya. Kasta mati ko na ni Tamar. Mala, yung kasukatanin dita kamiseta manayon. Saan ang mabalin nga ag mga tiling at itabukot mo? Ang mga numakaala ka iti sakit no kasta. Nakita ka nagkuyog kayo kan ni Tamar itay. Sa dino tinapanan nyo? EJ Library. Ada sinapol mi alibro aka sa pulan na. Imbagak mo't kan kaliklikam ni Tamar. Ngam apay adinak tong palan. Nupod numot lang agayim ka. Ulitek. Pagayam ko ni Tamar, Hidon. Agpapagayam tayo talo. Isu asa na may parbang daytang ibagbagam. Di mo ibusan ti pasensyak, Gab. Agtongpal ka. No di mo kaya't ariribukak ti biyag mo. Anya? Naawatam ka dito imbagak. Talaga ariribukak ti panagbiag mo. No di ka agtongpal. Saanan anasaya ti ugali ni Hidon. Ketap no maliklikan ti riribok. Liklikak langan ni Tamar. Akas pagayatan ni Hidon. Hi, Gab. Ha? Raquel? Oh, apay analiday ka anak katugaw dito sirok ti kayo. Anya ka diti pampanunutam? Awan? Raquel, mabalin ka diti makipagayam kan ka? Apay kit dinasaan. Kinapudno na, idi pay laang akayat ko ti makipagayam kan ka. Nga mabainak. Ngamin, amangan no makasingaak iti panagpapagayam yu kada Tamar kan Hidon. Sige, agpagayam tan Raquel. Katagyaman hak, takayat na kas pagayam mo. Umay ka, mapantay jay kantin. Ilibre ka iti merienda. Saanin Raquel? Si Kalatan. Nabsugak pa'y laheng. Kan sana mabalin ti kasta. Imbis nga agilibre ka, idulin mo kit diti kwartam. Takasapulam to dayta. Nagnakam kamatan, Gab. Ngam umay kakit din. Mapantay jay kantin. Oray ta italaang nga ilibre ka. Maminsan laang mat. Sige. Saan ka apabainan? Ngam saan na maulit ha? Wen, intan ijay kantin. Negosyante ti amak at taga syudad. Nadanon na dayto ang lugar. Gapo iti negosyante na. Kat dito'y naanam-am mo ti inak at taga syudad matlaang. Kat napagnumuan da iti, nga agnegosyo dalaangan dito'y. Iso nga aging gaita, adada dito'y. Kat adda pwesto da dita sentro. Badbado ti lako da. Kastagayam. Kat sika, sa dino ti ayan nyo. Taga sinamarak. Adayo diti kabisera. Wen, nang nangagkudaytan a lugar. Ngamjak pa'y nakita. Mabaling ka diti sumurot kan no agawid ka. Kaya't ko makita ti lugar yo. Awan dakas na. Sige. Onya. Mamati ka ni Timbagak, Tamar. At dan sa bali ang pagayam ni Gab. Ni Raquel. Ha? Awan anyaman na, Hidon. Karbangan na ti makipagayam iti sa bali. Dahil man na babae ti nakitak idakadwa na. Nalabit a kursunada na. Ag gusto lakit din ni Gab ka ni Raquel. Ngamin, napintas ni Raquel. Anya? Ala, umay ka. Intamanganan. Ijay dagos ko ti papananta. Tado ti makan nalinutok itay parbangon. Ha? Intan Tamar. Sayang madagi ti linutok. No sana makan. Kuha. Sige. Mapanta nga rudan. Saan mo na panunutan pa ni Gab? Ngamin, addan sa bali akadwana. Gab! Gab! Umayak man! Awan nga tadi taunag. Abay adi na mangag ti panagtuktok ko. Gab! Gab! Talaga nga awan. Apay nga ta.
Sa dino tinapanan na. Rabiin ngam apay nga awan pay laeng. Saan mo't ang nakakandado to'y ridaw na? Sa dino tinapanam. Rabiin, ngam awan ka dito dagos mo. Ekwa. Adala biit na panak. Apay ka di nga da ka diti paraangan. Ingkan ijay dagos mo, hidon. Sige, inak nga rodan. Ngam umunag kan, tarabiin. Sige, Naimbag arabiim, Tamar. kastamat kan ka, hidon. O sige, inakon. Amo ka naggapo ni Tamar itayan ni Gab. Iti kanito asan niya agtungpal ni Gab kanyak. Talaga ariribukak ti biyag na. Katwam ka din ni Tamar iti rabi eh. Saan? Dinanog nakmatan. Imbagak aliklikam ni Tamar. Anya ti mapaspasamak kada kayong agayam. Apay adinanog mo ni Gab, hidon. San ko agayam day tao? Imbilang ko nakabusor. Di ta kayon. Gab, anya ka di tinapasamak. Apay adinanog na kanihidon. Bayamon, Raquel. Awan ang yaman na daytoy. Gab, ado ti balon ko. Ag-lunch tayon to, Saanin, Tamar? Sige, inkamin. Intan, Raquel. Sige. Gab, anya ka di talaga tirason adinanog na kanihidon. Sa bali ti taltalyawak. Ket nadungpar ko ni Hidon. Iso adinanog nak. Anya? Apay akas jaitan ni Gab, hidon. Dinakmatan intaltalak itay. Gapo nga tatakadwanan ni Raquel? Anya pa'y kuma. Apay nga yakas jay. Tamar, talaga kasta. Ada pagbaliwan ti tao. Nalabit niya agayat ni Gab ken ni Raquel. Ket isu itan ti kadkadwana. Pinayon kong tuman kaya. Baybayam tinapatag. Saan ta nagbaliw kun kuana? Sayang pa'y ti balon ko anagado. Di na kaya't ti makipangan ka data. Inawis ko, ngam uray saan ka nun. Saan nabali, Tamar? Ibusan ta ti balon mo. Gab, itay tapay laang dito likodan ti pagadalan. Nakaawi din dagiti estudyante. Amom, Gab, maawatak ti parikot mo. May papankin ni Tamar. Saan ka di? Raquel, Ni Tamar tiga po na adinanog na kanihidon. Saan ka di? when? Kunaktumat ngamin. Apay, itian niya aga po. Agayat ni Hidon kini Tamar. Ket di na kayat nga asitgak ni Tamar. Anya? Ket tap na maliklikan ti parikot. Nasaysayahat, no liklikak laangan ni Tamar. Kastagayam. Wen, Gab. Nasaysaya atin no kasta ti aramidam. Iti kasta, saanin ang maulit ti panangdanog ni Hidon kan ka. Gab! Umayak man! Ilukat mo tiri daw! Apay nga taadi na kayat nga ilukat tiri daw. Kayat ko kumakasarita. Ngam di na kayat nga ilukat tiri daw. Gab! Ilukat mo kumatiri daw! Gab! No kasta? Di na kainlukatan ni Gab. Saan? Hidon? Kita ti ugali day Gab. Kaslapay kit dinipilpilit mo ti bagim ken kuana. Isu abaybay amon, Tamar. Malidayanak, Hidon. Taapay akas taitan ni Gab. Bay amon. Anya nga rod no kasta ti kayat na. Alan, umunag kan di tadagos mo. Tayin nakmat ten. Intan bigat, masapat ang agawid ije sa guday. Mamarbangon ta. Sige. Umay kan to dagasin dito'y dagos mo. Guston di ka nagsangit. Ubak mamma, tante? Barang agsardeng?
O sige, Gab. Ubaon kay Adim. Oh, makita man ti. Nagsardengan nga agsangit. Kaya't nalagayam ti agpaubakan ka amanong na Di kagdanag, maltaading ko. Uban ka. Aywanan ka. Aging ga dumakkel ka. Agyaman nakiti day tanangagkukan ka, Gab. Wenanti. Aywanak ni Malta. Aging ga dumakkel. Balsak ti asino man amang dangran kan kuana. Anya? Awan ti asino man amang dangran kan kuana. Gaputad daak amang salaknip kan kuana. No kasta ti ugali ni Hidon. Nasken nga rod aliklikam anak ko. Kaya't naliklikak ni Tamar. Anya? Iso alikliklikak kon. Tapno awanan ti parikot. Liniklikam ni Tamar? Saan amay parbang deta, Gab? Awan tiga po na aliklikam. Jak kayat nga dasaan mi apag kinaawatan kinihidon, ama. Iso apinatgak ti kayat na. Liklikak ni Tamar. Kat panghasim, ama. Saan mo ko mga idanon day takin ni Pangulo Gunday? Tama nga no dumakilan ti parikot. Oh, Gab anak. Patgaklangan ti kayat ni Hidon. Tapno maliklikan ti apa. Ni Tamar tinakakabalyo nga may ditoy. Umuneg ako na, ama. Makamukan kan kuana. Kumusta ni Malta, Auntie Linaya? Nagpintas nga ubing. Napintas akaskan ka, Tamar. Ading Malta, aywanan ka, ading ko. Salakniban ka, kadagiti mangdangran kan ka. Agpada kayo ka ni Gab. Kastamot tinakunana. Auntie Linaya, among ka di alikliklikan na ko ni Gab. Kas itay, napasungadan nak, ngampimanaw matan. Anya? Naskan ka di aliklikan nak ni Gab, Auntie Linaya. Adda ka di parikot yo. Awan mo ti amok. Nasaya at mo ti panaglalangan mi atalong agpapagayam. Isumat ti limiklik, Auntie. Diyak mo na niya ti rason. Ngamin, din akmat kaya ta kasarita. Anya? Wan, Auntie, diyak mo na niya ti basol ko. Talikliklikan nakmatan ni Gab. Adda nga aming kabarbaro akad kadwana. Iso ni Raquel. Ha? Iso adi na kon pagan ano ni Gab. Anya? Marakrak nga ta, ti panagpagayam, da Tamar ken Gab. Gagayem, di uliwana dinggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Kalaleng!